Potkrovlje je veoma atraktivan stambeni prostor, čemu u mnogome doprinose krovni prozori. Udobnost života u ovakvim prostorima omogućavaju unutrašnje roletne i komarnici koji vas tokom ljeta štite od prekomjernog zagrijavanja kao i nepoželjnih insekata. Ljetnji mjeseci donose dileme kako da spriječimo pregrijavanje svojih domova u potkrovlju i istovremeno da se zaštitimo od insekata. Efikasno rješenje za ove probleme mogu biti Velux unutrašnje roletne i komarnici. Nekoliko razloga odlučuju zašto su unutrašnje roletne efikasne za potkrovne prostore. Prije svega ublažavaju i kontrolišu jačinu dnevne svjetlosti, obezbjeđuju privatnost, a imaju i jedinstven dizajn upotpunjujući određeni stil u potkrovlju. Postoji nekoliko vrsta unutrašnjih roletni. Roletne za zatamnjenje, odnosno zamračenje, roletne za prilagođavanje svjetlosti i roletne za dekoraciju, u koje spadaju rimske roletne, plisirane roletne i unutrašnje roletne sa vođicama. Unutrašnjim roletnama je moguće upravljati ručno ili elektronski putem daljinskog upravljača. Mnogi ne znaju koji tip prozora imaju u svom potkrovlju. Da biste pronašli odgovarajuću roletnu koja mu odgovara, potrebno je znati model i veličinu krovnog prozora. Ove informacije ćete naći ako otvorite prozor i pogledate info pločicu na vrhu krila. Snimite pločicu svojim mobilnim telefonom ili jednostavno prepišete podatke. Kad odete kod najbližeg Velux distributera, pokažete info pločicu i kažete koji tip roletne vam odgovara. Da li je to roletna za potpuno zamračenje, prilagođavanje svjetlosti ili za dekoraciju. Većina distributera ima ili katalog ili uzorke, pa nakon odabira željene boje ili dezena i kupovine roletne, kod kuće je možete samostalno ugraditi. To omogućava jedinstveni pick and click sistem kojim se jednostavno, brzo i potpuno bezbjedno na krovnom prozoru mogu ugraditi Velux roletne. Zahvaljujući ovom sistemu, svako potpuno samostalno po principu uradi sam može ugraditi unutrašnje roletne i time za svega 15 minuta promijeniti enterijer svog doma. Velux je u skladu sa svjetskim kretanjima i trendovima za sobe najmlađih dizajnirao i Disney kolekciju unutrašnjih roletni kao i Star Wars roletne za zamračenje. Svjež vazduh i zamračena spavaća soba, kako kažu iz ove kompanije, obezbjeđuju malim herojima da se brzo prebace u svijet snova i nastave svoje avanture u nekim drugim galaksijama. Sve Star Wars i Velux Starry Night Collection roletne mogu totalno da zamrače sobu, ne sadrže bilo kakve štetne materije, a također se veoma lako i jednostavno montiraju. Ljetnje vrijeme dovodi do bujanja u cijeloj prirodi, zato nas baš u ovo vrijeme zadese najezde insekata od kojih želimo da se zaštitimo, ali tako da ne ugrozimo svoje uživanje u svježem vazduhu i pogledu na spoljašnji svijet. Ovo se postiže ugradnjom Velux komarnika. Velux komarnici ne dozvoljavaju ulazak insekata u vaš prostor, omogućavaju nesmetan prodor svježeg vazduha, pa ljeto čine dodatno prijatnijim godišnjim dobom. Potpuno se uklapaju s Velux krovnim prozorom, a sastoje se od dugotrajne transparentne mrežice koja ne ometa pogled vani. Lako se održavaju vlažnom krpom, a kada nije su u upotrebi, mrežica komarnika je sakrivena u uskom aluminijskom kućištu iznad prozora. Komarnici se mogu koristiti u kombinaciji sa svim tipovima Velux unutrašnjih i spoljašnjih roletni, a obezbjeđuju 100% zaštitu od insekata.